Good morning everyone. Lamjing Mairagi anova video series ta mayam ngasidi ekoi yamna kogi interesting oiba ko kogi any kogi kanogi India gi oina leiriba kogi kano singse GP haitare ko gram panchayat ki manung de job kana Suriba work singse magi work detail se koi online da live oina jengmina se online da karamba website ta changaga kadai da kamaina jingdage haiba ko madu koi pura detailed ko aigi kano se video se direct mi amade hekta kano tawraga ye kano tawjeba nasade pura koi India gi oina natraga na khogi Manipur gi oina ko ai se language se maitai lon sizinabni na Manipuri da orani natra Manipur gi oina khoi lairiba khoi mayam isinaw mayam khoi job card ko job card hana mayam hainariba job card ki work se Thabaksing kadai da khoi subno aduga magi payment system ko aduga ate khangmu yaba yam interesting oiba mayam am leiri ko ado khoi punna jengmina se ahan bada khoi mobile do erega su Google Chrome da sangbiyo aduga isagi laptop ka leirega su any internet browser am da sangmu yagani ko adu mena aina sida use tawi sei Google Chrome ne Google Chrome sin ingom de hena comfort oiba ge Google Chrome de sin abni ko ado hoje khoi kana da chalase chatring gi mamang da mayam da gi request lamjing maira hairi basigi YouTube channel se mayam ko subscribe to biramo aduga like and share su to biu ko ado khoi chalase first da khoi sida google.com da sang bayai to even trainer google.com da sang drabau da ko sagi nang Google Chrome se na boiragati sida khoi kariani ibja ga kanda MNREGA haina ko search to bio ko MNRG kano se MNREGA search to matung sida panchayat ko gram panchayat narega haina thore ntra National Rural Employment Guarantee Act ne ko sain tawraga mathang sida National Rural se lai si mayam ma lai se sigi marak sida se suppose ai sida sang si ko the gram panchayat sida sang jing se gram panchayat se sang kan sida citizen mathang ko khoi gi panchayat ko de khoi workers lady mathang la ko state check state ta sang bi ko ma'am state ta sang se state ta sang matung da ko ai sigi picture aduga direct kanoni nrga.nic.in ne ko open ne India gi oina kanam tan sida claim to khob kano se leite ko ai chu mayam da khogi leiriba khogi Manipur gi sinau sing da sumaine lei haiba do khangan ningbagi ko sigi video se semjebani ko ado sida khoi Manipur leire Manipur state ko India gi state loina leire India gi state mayam sigi marak to sida Manipur state jauri ko Manipur state leire Manipur state sigi manung da ko aina jengningi ba ko khogi kano se kadi tare se Manipur state sang kan su khona sida job card masing ka su mayam am su pili ko sinata ba aina jengningi ba ai gi district to select to bio ai Kaksing district select to re ko aduga Kaksing district ki manung sida karamba block no mu jengse Kaksing block haibam leire Lamaidong block haibam su leire ko hairi basigi Lamaidong gi block se sida sang se Lamaidong gi block sida sang kan sida ko leire mi se arong no mai khong ko panchayat list ne ko arong no mai khong leiri Lamaidong block ki manung da Siren leiri aduga Hyanglam leiri ko Lamaidong leiri aduga Mayanglam jau leire Pangantabi leire aduga Sekmai jing ko Sero Waikhong aduga Wangoo sigi marak sidai Wangoo dong musang jage ko okay Wangoo da sange adu next sida thore mai R1 the job cut and registration ko R2 demand allocation ko sumaina matang R3 the work leire adai di mayam mai analysis gi makhan mayam leire ko sisi khoi loina mag jing bajai ko job card in use ko khoi si jing bajai aduga list of workers with Aadhaar number ko
आधार नंबर का लोइनना कोई जॉब कार्ड की वर्कर्स की लिस्ट जेंगबा याय को एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर को जॉब को एप्लीकेशन रजिस्टर पेंडिंग जॉब कार्ड टू बी वेरीफाइड हाइबा मयाम से कोई लोइनमक सिदगी वेबसाइट सिदा गवर्नमेंट की वेबसाइट ने को सिदा गवर्नमेंट की वेबसाइट ने सिदा कनो इडी से टाइटल से जेंग व्यू मयाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हाइबनी को MNREGA हाइब 2005 की एक्ट ने हाइरिबसी की एक्ट ना हाइदो तौरैसे कोगी रूरल एरिया हाइदे कोगी वांगूगुंबो को मफम से आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट की हेना डेवलपमेंट तौननबा को असे लापने सिगी मरक सिदा कोगी एनी जीपी में दगी ngसाइना चंग को प्रोसेस द लागा को सिदा मयाम अमा लेरी कोई तम तमना अममम दंग जिंगक से ngasi gi ओइनदि कोई सिदा लाक्से वर्क रजिस्टर को वर्क रजिस्टर हाइबम लेरी मटेरियल रजिस्टर लेरी अदुगा कंप्लेंट रजिस्टर सु जावली को सगी वर्क तौरिसे कगुम खोइना फजन तौरमदब लेरगदी कोई कंप्लेंट रजिस्टर से संग मयाय नत्रगा कोई मणिपुर की ओइनदि यामना ख्वाइदगी नुंगाइबा CM द हाई से हाइबसे CM द हाई से को CM द हाई से हाइबा खोगी सिगी वेबसाइट से सिदा संगगा नंगी एनी कंप्लेंट लेब खुदिमक तो सिदा कंप्लेंट लॉन्च तौबो याबगी खुदोंग साबो खोगी मयामगी को मयामगी CM खोगी पबुंग बिरेन हाइदे तारे को माना साइन तौरगा CM गा थम्बिबसिना कोई आदि एंटी करप्शन सेन ओइने एनी खुदिमक कोई सिदा कंप्लेंट तौबो याबा यामना नुंगाइना कंप्लेंट तौबो यागरे को अदो ngasa इनलाइसना कोई जॉब कार्ड की हेलो सी सिंगमिना सी जॉब कार्ड की सिदा कोई सिदा लाइ को अदुगो ngasa वर्क रजिस्टर हाइरसी को ngasa ने लाखैसे वांगू जीपी मनुंग दनि को वांगू जीपी मनुंग दे लेरिबा ngasa की सिगी वर्क कोई फनो मयाम से सिदा लोइन लेरे को वर्क रजिस्टर 2019 को डेट ऑफ स्टार्टिंग वर्क 2019 की 17 अगस्त होबने को एस्टिमेटेड डेट ऑफ द कंप्लीशन को मागी आदि एस्टिमेट मागी डेट कंप्लीट ओइगनी हाइबसे सिदा ओइबनी को अदो ओइरमने खली को अदुगो हजि हजि लाई कनो से माने सिदा अनसेंक्शन एंड सेंक्शन हने सि खितंग लेट ओइबसु जारंगनी को फर्स्ट सर्विस जारंगनी अदुदि खोइन उररोइसे जस्ट खोइन उगदब हाइबसी वर्क डिटेल सिगी को कदाई कदाई द सुगिबनो करम हमने तौगिबनो हाइबसे को यंग बियाई को सिदा खोइन सेलेक्ट जी यंगै बकनो से करिनो कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन पक्का साइट को पक्का साइट ड्रेन एट अमोम लेकाई टू लाया ग्राउंड हाइबे ओके आई क्लिक तरो के यंग सिम हाइबसी की पक्का ड्रेन को वर्क रजिस्टर डिटेल नि मणिपुर स्टेट मणिपुर डिस्ट्रिक्ट कोचिंग ब्लॉक लमैदोंग को पंचायत वांगू याई को हाइबसी की वेजेस पेमेंट डिटेल को हजि हजि फोगी मोगी वेबसाइट सिदा अपडेट तौरिसिगी मतुंगिना खोइना सिदा उबो फंगिसिनि साने लोइन उनि को खुदिमक तो सिदा मागी MSR नंबर पीरी अदुगो वेज लिस्ट नंबर पीरे अदुगो पर्सन को डेज को हति मागी कनो से पीरी को लोइना अदुगो अमाउंट पेड को अमाउंट कैम पेड तौगरगे अदुगो ड्यू अमाउंट कैम लेरिगे अदुगो हजि फाउ द मागी कनो से मटेरियल को पेमेंट कनो से कोई मटेरियल की पेमेंट डिटेल असिन वेजेस की पेमेंट डिटेल नि को अदुगो मटेरियल की पेमेंट डिटेल सिदा सकैसे 6 लाख को स्वयं के सखरे हैना कनो से हाइरि को अदु अखोई अतोप कनो मसु मुजिंग मिनसी मिनिट अंखत लौजे को
sorry ma'am marakta disturb katang khal lepure adu mayam daina haijening isi akoina hojikti ko loi loina mak sai sagi mobile ko at least mobile di loina paina smartphone da changaga soina koina work detail se khangning besing ko sai ge ina lakiba process to adu da khoi loina mak check tawba yagani ko ke aduga sida check tawruga sida iriba amount sida p riba si ko 100% magi hoji ki status asum bani or aran bani haibdo adu madi ai kano si tawjaroge aduga masagi laiba process da ko jingsi ko sida job magi kano singse ko kano singse loin jawri ko ko panchayat ki adu bi sagi mayam ama ko sida khoi leire loina mak si mathang akhoi amama jingmina se punna ko aduga process ti ngasaina lakhi bedumok ni first to kogi google da search tawru matung da state select tawru matung da kari select tawru ko state select tawru matung da koi namuk ko ngasagi kano da select tawbani je district gi panchayat block amu select tawbu ko block tagi panchayat select taw ko panchayat adi gp da ko gp select tawru matung da gp du gi sugi ba hoje khona urise 2019 dagi na ko mostly I hope 2022 su yaw graba malika 2022 so improvement public water pond at Wangoo makhale kai isi 2022 ni ko adu 2022 kan irrigation public pond at sanama sisu 22 ni ko aduga 22 okay improvement irrigation pond public pond at thungong achauba asisu 22 ni ko aduga 23 gi ama yawre sida ko renovation of public pond at Wangoo Singja Awang Laikai ko 2023 khoi latest ne magi work plan se juk leise December 15 dagi hauraga February 15 bawde loisin bagi plan ni ko sai sigi renovation of public pond at Wangoo Singja Laikai hai se yamna latest oina yaram khoi si mijing minasi ko detailed okay bas hoji se loisin dari ko haidi sida moina data estimated ngasagi data p se 23rd February rang sai ugi budana tra 15 February bod loi gani haibani ko sumaina ngasagi khoina hogi manang nak pasingda ko panchayat singsigi phajaba work mayam se ko soina laiba work singse khoina su hen mateng pangsil laga ko hen phajaba mawongda puraknaba aidi work se kadai da surige kadai da kaidorige haibase hojikti akhoi jumda famna isagi laptop da natraga isagi mobile da ko yengbasu loina yare ko yamna nungaiba kainoni ado atopa kaino su haipe jingsi ko khogi sida construction public pond Wangoo kai fabi yauri natra adai binoi gi inkhon mathak yauri sida ko binoi inkhon mathak si construction irrigation pond at binoi mathak haibani aduga construction of irrigation public farm pond have yauri aduga irrigation pond have yauri ani gi difference leirangani ko adu public farm pond ko at lorong konjin sujit inkhon mathak haibani ko okay sisi khoi yengsi yam interesting oiba kenone ko sida magi ko pulop khangani ko khogi wages payment detail wages payment se thabak sugi ba mi mayam gi aduga ko mi kano musi sugi ba male income da ko person day ko man sida person day 7 pd amount paid 7 pd aduga amount due ko sim sumaina sagi thabak su bu jawgi ba mi sing sida pigi ba gi kano ne paisa ni sina ko namagi kano ko bhai wages ki magi list number leire mrs number san mathang ko sigi sugi ba kano dugi nongmuda mi si sugi ba mayam duni detail da ko aduga punna magi amount paid haidi total wages or mani natra total wages ta sakai se 11 lakhs
22,723 ni ko aduga somdadi amount due se sumaina lay hadi ko lakh amaga yan ha 1,56,000 ki changda due lay ga hena aidi khangmadam ne interesting hoiba sumba topic ngak tani ko se koi isa gi area sida koi changsilaga dum jing jai ko aduga sida magi material gi payment status skill and this yauraga disi kano se haidini aduga total pet ko hairiba sigi total pet ki kayam pet tawgrage ko simba sisu loina mak kano la laidi ko adu ko sinataba atopa manang na jingi haida ka sunga sagi sam nangi gp gi manung de lairiba list to adu da sangbiro aduga atopa list ma se koi yengba yabagi khudong sabadu lai ko sa koina changa khiba mafam do mayam na kauraga su ko ai horen video se lo silakpada mo hanjin jarake ko sidana ko gi binoi inkhon mathak hai ko haide aina se yeng ai se 2021 gi last 22 hawgalak ko aduga khi 22 gi desu tawbasi myam ama public pond Wangoo tera near ko crematorium haina side han leidi ko worko ki leidi adeidi ko yamna kadi haitare khangning ba ko hairiba mafam sida lorong godin dam ga haise ko sida leise construction se sida leide ko wages payment details sai sida lamaidong sidi block ki manung da Wangoo panchayat ki manung da leiba kano sida magi work name se piri phajana ko construction of rainwater stocking dam at lorong ponjin singdum macha ko sida sigi dam se sai hai ni mem ko okay just sagi akhuna job ka ta dugi mafam du chalga thabak sugi haibaduni ko aduga hariba kano sida numit kyani sugi ba kamai tawgi ba magi payment kamai na chakki ba wages na kamai sat pa material na kyam sangi ba ko adu ani se punsil kan da to 10 da kya chakki ge ga haiba ko sumba di pet na kyam tawgra ba unpet da due da kya le hori ba ga haiba ko sumba mayam se koi hujikti yamna line ko narega gi website ta sangaga irai line khuding mak se koi uba phangani ko adu sigi kadai da comment tawra sangak pano haiba da su ai ko kano da punna mako mujing minasi ai ko adu sigi marak sida ina job khara jing bane adu koi haidi nongmagi khara jing minasi ko sida su yauri land development at the green ground academy Wangoo school mamang ko green ground da kadai ko school gi mamang adai de the kind of land development at Warukok ko Kompuk playground ko pull up ko na 2017 17 August tagi horaga 2017 August tagi horaga 2023 February baug da complete oige da ko gi narega dagi phangiba ko gi Wangoo gp ne phangiba job se 65 ne to yamna haidi better haidi yamna best kanoni ko performance haije kan performance yam faje haije ningi haidi som jambal job mayam se ko gi Wangoo gp na to narega dagi puraga ko gi sida development se to bidim natra adu development tawriba ngasai gi ko gi kano singse job ki leiriba mayam se koi punna masi fajana tawribra natragana maming khaktang iraga tawdabasu yauribra isa na check tawam thoi haijeningi ko mayam da yai ko okay job list mayam de mayam su visit tawbio ko doi starting gi changakpa process to mayam kauraga su ai amuktanga na tawjarnge ko koi first ta kadai dena sang duse google da sang biro google da sa sangaga MGNER ko EGA okay EGA e biro ko enter to biro
एंटर तौर खान जॉब कार्ड चंग सुरे पंचायत चंग सुरे को डायरेक्ट सिद चंगी यारे महात्मा गांधी नरेगा सिदको NREGA.nic.in है वेबसाइट चंगीरो सिगी वेबसाइट चंगब स्टेट को ओके चंग सोगर माले स्टेट ओके स्टेट यावत्रब हनकते चंगम से खितंग लूब माले को स्टेट वाइज येंबगी ngasa akhoi changibdo ko ai back tawrake ko okay si search taw dum sai laga di direct job card te changasi ko job card te direct changasi job card te changa kanda kari numan khendare mi se sine okay gram panchayat ki lai job card te changa ga aduga sida state te lani ko state te la kanda state mem thore sida ko na manipur khalle Manipur state adugi matungda ko Manipur state khalaba matungda khoi se Thabaksing district khalasi Thabaksing district ki matungda mu khoi lamaidong block khalle ko okay lamaidong block khala matungda I Wangoo GP select tawjare ko Wangoo GP select tawraba matungda sida mayam ama leiri ko khoi link mayam am pidega leiri link mayam se ngahtang thanamaga ko sida ongoing work aslo injauri bani ko the work expenditure si mayam am lei bani hai sigi leiri ba mayam se sigi marak sida ko ate sigi hojik ne loin thamamaga sida khoi ko register work register ko work register se sida khoi changse to work register sida hoje 2017 dagina 2020 ga 3 February baw da kano tawgiba khogi work ki list ni si myam se ko myam se check tawning ba mi yauragadi haidi work se kari work no kadai kadai de tawrige ga haiba sum khangning ba yauragadi ko sit yamna kana boy gani somda aroi boy na ina mayam da haijening ba egi sigi lamjing maira academy gi kogi channel se subscribe and